hoopis teine asi. Okay. No nii. Okay. Okay. No nii. Today my message is about mothers. Täna räägin ma emadest. I know tomorrow is Mother's Day. Ma tean, et homme on emadepäev. In many parts of the world they will be celebrating, including Estonia. Ja enamjaolt tähistataksegi maailmas homme emadepäeva, Eestis täpselt samamoodi. Taking time to appreciate their mothers, honor them. Siis aega, et austada ema, näidata talle üles austust ja lugupidamist. And remember in all the ways they can. Ja pidada meeles oma emasid, kuidas iganes saab. Some would have lost their mother at a very early stage. Et mõned on oma emast ilma jäänud võib-olla väga varakult. And sometimes they wonder whom to go and greet. Ja siis inimene mõtleb, et kellele ma peaksin head emadepäeva soovima siis. Sometimes we wonder whether we should greet only women who have biological children. Et vahepeal me mõtleme, et kas peaks sellise päeva puhul tervitama sellised inimesi, kellel on bioloogilised lapsed olemas. Also women who Või have siis, never given birth. Võib tervitada ja õnnitleda ka naisi, kes ei ole iial sünnitanud. Even I used to wonder in the early time. Mina ise ka mõtlesin selle peale kunagi. Whom do there are some people who are really good, great people, but no children. On suurepäraseid naisterahvaid, aga lapsi neil ei ole. So can I greet them? Will they be offended? Kas ma võin neile soovida head emadepäeva? Äkki nad solvuvad selle peale? So today my message is Aga titled, minu pealkiri täna. What makes a woman a mother? Mis teeb naisest ema? What makes a woman a mother? Mis teeb naisest ema? And from the Bible, Ja piiblist siis I would like to share about two mothers of the same child. tahaksin jagada kahest ühe ja sama lapse emast. One was the biological mother, Üks neist oli siis päris ema, bioloogiline ema, and the other was the adoptive mother. ja teine oli siis kasuema. Both women played a powerful role in fulfilling the destiny of that child. Ja mõlemal naisel oli väeline roll selle lapse saatuse kujundamises. Both defied fear, Mõlemad trotsisid hirmu, danger, ohtu and impossible circumstances to protect and raise a baby born during one of the darkest moments of history. trotsisid igasuguseid ohte ja igasuguseid võimatuid olukordi selleks, et kasvatada üles see laps, kes oli sündinud tegelikult ühel pimedamal ajastul üldse. So let us turn to Exodus chapter 2. Nii, avame koos teine Moosese teine peatükk. It's quite a famous story. Teine Moosese teine peatükk, seal on väga kuulus lugu, me kõik teame seda. Everybody knows it. Kõik teame seda. But let's go into it and Aga see in what way God can speak into our life. Vaatame seda ja vaatame, kuidas Jumal kõnetab meid selle läbi. Exodus chapter 2, Teine Moosese raamat ja teine peatükk, verse 1 to 10. salmist 1-10 Maybe Kathy can read. ja loeme siis. Üks mees Leevi soost läks ja võttis ühe Leevi tütre ja naine jäi lapse ootele ning tõi poja ilmale. Ta nägi, et see oli ilus ja ta peitis teda 3 kuud. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroast laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis lapsega juhtub. Siis tuli Vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema. Ta toaneitsidega kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. Kui ta selle avas ja nägi last, vaatas siis üks poeglaps nuttis seal. Aga ta halastas selle lapse peale ja ütles, see on üks heebrelaste poeglaps. Selle õde ütles siis Vaarao tütrele, kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks. Ja Vaarao tütar vastas temale mine ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. Ja Vaarao tütar ütles sellele, vii see laps ja imeta teda minu jaoks ja ma annan sulle tasu. Ja naine võttis lapse ning imetas teda. Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle Vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks ja pani temale nimeks Mooses ja ütles, sest ma olen ta veest välja tõmmanud. Amen. Everybody knows this story very well. Me kõik teame seda lugu väga hästi. So I'm not going to go in detail, but
I'm Nii et going ma to touch the important päris points. üksikasjalikult ei hakka seda lahkama, aga räägime olulistest asjadest. As we know, Moses was born during a very dangerous time. Nagu teame, siis Mooses sündis tegelikult väga ohtlikul ajal. Even before he was born, a decree had already been released to kill every Hebrew baby boy. Juba enne Moosese sündi oli siis vabastatud määrus, kus öeldi, et tuleb tappa kõik heebralaste poeglapsed. So we know Moses entered the world under a death sentence. Nii et Mooses sündis siia ilma, tal oli juba kaelas surmaotsus. That means before he come into the world, it's already, the death sentence is there. You born means you are going to die. Ehk siis enne, kui ta sündida jõudis, oli tal juba kaelas surmaotsus, et kui sa sünnid, siis sa sured. Joo. And if you see in verse 1 to 4, Ja kui sa vaatad salmidest 1-4, we already see about how the history of Moses' parents are there. I mean, they are Levi. et siin on kirjas, et tegelikult Moosese vanemad olid leviitide soost And she hid the baby for 3 months. ja Moosese ema peitis Moosest siis 3 kuud või seda beebit siis. Jah. You can see in Exodus chapter 6:20, the parents, their Moses' parents' name. Ja Moosese vanemate nimed on kirjas tegelikult teine Moosese 6. peatükis, salm 20. So he was born to in Jochebed Yeah. and Amram. Ja Mooses sündis siis Jookebedile, kes oli tema ema, ja Amramile, kes oli tema isa. So he born to Jochebed. His mother's name is Jochebed Et tema ema nimi on Jookebed and father's name is Amram. ja isa nimi oli Amram. So Jochebed gave birth during a season of oppression, fear and suffering. Jookebed pidi siis sünnitama sellisel rõhumise, hirmu ja kannatuste ajal. When every family joyfully look for the delivery of a baby, Tavaliselt, kui peres oodatakse lapse sündi, we know so well, even sisters, brothers, they will be so excited, come to touch the mummies. Yeah. Oh, brother is going to born or sister Yeah. is going to born. It's a kind of a celebration, joyful time. eriti kui peres on juba vanemaid lapsi, siis need ootavad õhinega, käivad katsumas emme kõhtu, et näe, väike beebi sünnib varsti, et see on nagu rõõmus aeg. But in their case, it is not so. Selles loos asi niimoodi ei olnud. Joy have to be suppressed. Joy should not be shown. They are not supposed to tell baby is going to be born in their family. Et see rõõm võis neil südames olla, aga seda ei tohtinud avalikult üles näidata. Ei saanud öelda, et näed, me ootame nüüd lapse sündi. Just look at the situation, the anxiety, the worries, the panicking, everything. The joy of the Lord is, even though the joy of the Lord is coming forth, but the environment have suppressed and buried that joy. Et kuigi neil oli rõõm sellest lapsest kindlasti, siis see keskkond, kus nad elasid, see rõhus selle rõõmu kuskile maatasa tegi selle. Even for the mother, Isegi ema jaoks. her birth is not, even though it is a joy for her, but fear and uncertainty in her life. Et kuigi lapse sünd oli kindlasti üks rõõmus sündmus, siis tegelikult varjutasid seda hirm ja ebakindlus. Just imagine the mother's condition. She doesn't know. The moment the baby cries, she fear even if the soldier will hear, will he come and take away the baby? Is he going to kill the baby? All fear, full of fear in her Kujutad life. ette seda ema, seda Jookebeedi, et see laps sünnib, eks ole, ja titad nutavad, on ju, ja ta mõtleb, et kui ta nüüd nutab, siis keegi kuuleb seal väljas ja need sõdurid tulevad ja võtavad selle beebi ära, tapavad ära, mis nüüd saab siis? Kuidas olla? Yet this mother Ometi see ema refused to surrender to fear. keeldus alistumast hirmule. She refused to surrender to fear. Ta keeldus alistumast hirmule. It's amazing how she hid the baby for 3 months. Ja nii imeline on see, kuidas ta suutis varjata seda last 3 kuud. As the baby grows, usually they make a lot of noise. When they are young, baby, few months, few days, they are quiet, they drink and sleep. But as they grow, they will start to make more noise. Et kui beebi sünnib, siis tegelikult seal on päris palju kära, eks ole, ja mida suuremaks beebi kasvab, seda rohkem ta häält teeb.
So now she came to a point after 3 months, she knew that she can't keep the baby much time. nüüd on 3 kuud möödas ja Jookebed saab aru, et ta ei saa enam last niimoodi varjata So she have to decide how to protect her ja ta baby. pidi siis otsustama, et kuidas seda last kaitsta. That shows her sacrifice. see näitab naise ohvrimeelsust. A sacrifice where she has to hope and believe God will help her when she release the baby into that water. kus ta Nile pidi River. lootma ja uskuma, et Jumal astub tema eest välja, Jumal on talle abiks, kui ta laseb selle lapse siis Niiluse vetesse. Even when she released, I believe that she will have all the fear and hope and faith that this baby will reach to the right hand, that the baby will not be drowned. The mother would have gone through all kinds of thoughts. ja see ema kindlasti uskus ja lootis, et tema laps satub õigetesse kätesse, et ta ei upu seal Niiluse vetes, et igasuguseid mõtteid võis olla. But she acted in faith. ometi tegutses see naine usus. She acted in faith, believing ta tegutses usus, that God will bring this child to the right hand. et Jumal laseb selle lapse sattuda õigetesse kätesse. And God did, amen. Ja Jumal tegi seda. God did. Jumal tegi seda, Our faith sest naise usk oli selline. opened the ways for God to bring the child to the right person. Naise usk avas tee sellele lapsele, et ta satuks õige inimese juurde. And we know it's amazing how God brought the baby to Pharaoh's daughter. Imeline ju, kuidas Jumal tõi selle lapse Vaaro tütreni. Sometimes I used to wonder whether she knew that this Pharaoh's daughter will be coming at the right point for her to release, or how God coordinated it. Et vahest It ma went well. olen mõelnud, et kas naine, see Jookebed äkki võis teada, et Vaaro tütar käib just sellel ajal seal jõe ääres oma teenritega, et miks mitte siis jõe peale laps lasta selleks ajaks, et ma ei tea, võib-olla nii oli, võib-olla. But let's see in verse 6. Vaatame 6. salmi. When Pharaoh's daughter received the basket, kui see Vaaro tütar nägi seda korvi seal ja sai selle kätte, what she said? mis ta ütles? And when she opened it, Kui ta selle avas, she saw the child. siis ta nägi last seal And behold, the baby wept. ja vaata, see poeglaps nuttis seal. This is the very important part. See on väga oluline osa siin. So she had compassion on him and said, Ja ta halastas tema peale ning ütles, this is one of the Hebrews' children. see on üks heebralaste poeglaps. She had compassion on him. See Vaaro tütar halastas tema peale. Though he knew he is a Hebrew child, Kuigi ta teadis, et see on üks heebralaste poeglaps, she had compassion on this child. siis ta halastas selle lapse peale. She knew her own father had decreed that Hebrew baby boy should die. Ta teadis väga hästi, et tema enda isa andis välja selle määruse ja käsu, et iga heebralaste poeglaps peab surema. She knew what is the decree that has come upon the Hebrew children. Ja ta teadis, missugune saatus ootas heebralastest poeglapsi. Yet compassion became stronger than the decree. Ja ometi oli see kaastunne sellest määrusest tugevam. Amen. Amen. The decree is to kill the baby, Määruse käsk oli need poeglapsed tappa, but compassion took over and rebuked the decree, and she submitted to the compassion. aga see kaastunne võttis võimust ja oli üle sellest käsust või määrusest ja see printsess alistus sellele kaastundele. Instead of drowning the baby, Selle asemel, et see laps ära uputada, the moment she opened, she knew it's a Hebrew boy. hetkel, kui ta selle korvi avas, siis ta teadis, et see on heebralaste poeglaps. She never said, oh, my father have made a decree, I rather drown the baby, kill the baby, Ta ei öelnud, to et- please my father. Ta ei öelnud, et tead, et minu isa andis välja sellise käsu, et ma siis oma isa meele heaks võtan ja uputan selle lapse ära. Instead of drowning the baby, Selle asemel, et see laps ära uputada, she drew him out of the water. võttis ta selle lapse veest välja. Instead of rejecting the baby, Selle asemel, et see laps hüljata, she embraced him.
võttis ta lapse omaks. Instead of allowing destruction to come upon his life, Selle asemel, et lasta hävingul tulla lapse ellu, she became part of God's rescue plan. sai Vaaro tütrest osa Jumala päästeplaanist. Amen. Amen. She win wicked through her compassion. Come again with that. She win Okay. the situation. She Yeah. changed the environment. Et ta muutis seda õhkkonda oma kaastundega. She took over, I will say she took over the situation, a demonic situation, through her compassion and had power over it. Ta sai selles olukorras võitu oma kaastunde läbi. Amen. Amen. She became part of God's rescue plan. Temast sai osa jumalikust päästeplaanist. Remember, she's not a believer. Ja pidage meeles, et ta ei uskunud tõelist Jumalat. She's Pharaoh's daughter Ta oli Vaaro tütar, who worshiped pagans. kes kummardas igasuguseid muid jumalaid. Still, God used her Ja for the plan. ometi kasutas Jumal teda oma plaani jaoks. Amen. Amen. So motherhood is not limited only to biological birth. Emadus seega ei piirdu ainult bioloogilise sünnitamisega. Amen. Amen. I say again, Ma ütlen uuesti. motherhood is not limited only to biological birth. Emadus või emaks olemine ei piirdu ainult bioloogilise sünnitamisega. If you see Pharaoh's daughter, Vaaro tütre puhul she did not carry Moses in her womb for 9 months. me saame aru, et tema ei kandnud Moosest oma ihus 9 kuud. The Bible did not mention whether she had children of her own. I have no idea. Ja piiblis me ei mainita seda, et kas Vaaro tütrel oli oma lapsi või ei olnud, ma ei tea. But the moment she responded with compassion, Aga sel hetkel, mil ta avaldas kaastunnet, protection, love, she stepped into that protection, love, and motherhood in her life. ja ta näitas, et ta tahab kaitsta seda last, et ta armastab seda last, ta astus seega nagu ema seisusesse. Her compassion made a way for her to step into the role of a mother. Tema kaastunne avas talle tee emaks olemisse, emadusse. Are you all with me? Oled sa siin? Remember, it's not only for the mothers. Nii et pea meeles, et asi ei puuduta ainult päris emasid. All the fathers also have your own mothers. Ja tegelikult isasid ka. Yeah, Ja. it's time to remember and be thankful On aeg olla tänulik for what God has given. Without parents, we cannot be in this world. selle eest, mis keda Jumal meile on andnud, sest ilma vanemateta me ei oleks siin maailmas üldse ju. Amen. So she took Moses as her own son. Nii et ta võttis Moosese oma pojaks, She gave him protection. pakkus talle kaitset, She gave him provision, varustust, education. haridust. Moses grew up under royal care. Mooses kasvas tegelikult kuningliku hoole all It is because of Pharaoh's daughter. ja kõik tänu Vaaro tütrele. He learned leadership. Ta õppis seal juhtimist, He knew how to handle, he learned management, how to handle the slaves, ta õppis haldama orje, how to organize things. asju organiseerima, He learned how to do military skills, all the military skills also he learned. ta omandas sõjalised oskused. He developed the mindset of a prince instead of the mindset of a slave. Ja temas arenes printsi mõtteviis, mitte orjalik mõtteviis. Amen? Amen. Why? Miks? Because of Pharaoh's daughter. Kõik tänu Vaaro tütrele. Whatever needed for that moment, for that season, Mis iganes oli vaja tollel hetkel, tollel ajastul. the adoptive mother gave her everything that is needed for that season. Siis see kasuema andis Moosesele kõik, mis vaja oli selleks ajaks. Moses spent more years with his adoptive mother than his biological mother. Ja tõesti, Mooses veetis rohkem aastaid oma nii-öelda kasuemaga kui oma pärisemaga. If you see, do we need both mothers are necessary for his destiny? Ja siin me näeme, et mõlemaid emasid oli vaja tema saatuse kujundamiseks. One gave him life, Üks andis talle elu, the other gave him opportunity. teine andis talle võimalused. Together they shaped a deliverer for that nation. Ja koos said nad kujundada vabastaja oma rahva jaoks.
In my life, I will say, really, God have given me mothers, mina ütlen ka, et minule on Jumal andnud emasid ellu. especially my own family. My sisters all are like mother to me. Eriti mu enda peres, kõik mu õed olid nagu emad mulle. One thing, you know, the thing sometimes what we see young time, we only start to appreciate as we grow in our life. See, mida me noorena näeme, me hakkame seda hindama alles siis, kui me suuremaks saame. When we start to grow and start to see how other mothers behaving or do to their children, we start to think, oh, what a great mother I had in my life. Näeme, et kuidas emad kasvatavad oma lapsi, teised emad, ja siis me hakkame mõtlema tagasi, et mida ema minu heaks on teinud, siis see avab meie sees tänulikkuse. Normally children don't appreciate their parents that much when they start to correct or whatever they do. Et tavaliselt lapsed ei oska hinnata näiteks seda, kui vanemad neid noomivad, korrigeerivad. But the moment they become parents, they start to appreciate their Aga parents. hetkel, kui nendest lastest endist saavad lapse vanemad, siis nad oskavad juba hinnata küll. Especially, go slow bit, especially when they have lost their mother or father, then only they will start to appreciate, I have missed them. They have done great things for my life. Eriti kui see ema või isa on juba ära läinud siit ilmast, siis see laps või see täiskasvanud laps hakkab juba aru saama, et jah, et ma hindan kõike seda, mida minu jaoks tehti. I will say I really honor my mother for what she has done for me. Ja mina tõesti pean lugu oma emast kõige selle suhtes, mis ta on mulle teinud. To take care of 9 children. Sest ta pidi hoolitsema 9 lapse eest. And being a single mother, taking care, never remarry, but she stood strong and took care of the 9 Ja ta children. oli põhimõtteliselt ka üksik ema, ei abiellunud uuesti ja seisis kindlalt ja hoolitses kõigi 9 eest. The sacrifice that she have done, even I can remember now as a child, I remember what she has done, even though I was not there to appreciate at that time. Et praegu ma saan isegi meenutada seda, mis ta tegi meie heaks, kui me lapsed olime, kuigi me siis ei osanud seda hinnata. After hard work, working in the construction, come back and cook for the children and feed us. It's something that joyful and it is amazing. Imeline on tagasi mõelda sellele, kuidas ta rügas tööd tegelikult kuskil ehituse peal ja siis tuli koju, pidi kõigile 9 süüa tegema. See on imetlust väärt. I see her that she never lived for herself. Ja ma ütleks, et ta ei elanud enda jaoks She üldse. lived for her children. Ta elas oma laste nimel. And I also want to thank God for my sister, my older sister. She came here once, I think the Yeah. church have seen. Ja ma tänan Jumalat ka oma vanima õe eest, ta isegi käis korra siin meie koguduses. And she is now, till now she cares for me. Yep. She makes sure that I'm fine in this nation. Ja ta siiamaani hoolitseb minu eest ja pärib järele, et kas ikka mul on kõik korras siin võõrsil. What I'm saying is that appreciating the people who have helped us, who have blessed us, Ehk siis minu mõte on selles, et me peaksime hindama seda, mida inimesed meie elus on teinud, kuidas nad on meid aidanud. whenever we remember and start to thank God for what or sisters or aunties or mothers or whoever done things in our life, Et kui me peame meeles kõike seda, mida meie heaks on tehtud, olgu need siis tädid või õed või emad või kes iganes, that heart will open for other mothers to come and bless you. siis selline tänulikkus avab tegelikult tee teistele emadele, kes tulevad ja õnnistavad sind. Many times we wonder why there is no favor from men, why people are not helping, why God always use people to help and bless people. Vahest me mõtleme, et miks mul ei ole soosingut inimeste silmis, aga Jumal on see, kes kasutab inimesi, et aidata teisi inimesi ja õnnistada neid. But when we have a thankful heart, Kui aga meis on tänulik süda what He has given, Selle what eest- we have now, selle eest, mis Jumal on meile andnud, mis meil praegu olemas on, that thankful heart always open up for people of God to come and bless you. siis see tänulik süda avab tee Jumala kartlikele inimestele, kes tulevad ja õnnistavad sind.
thankful heart has such great power. tänulikkus südames on nii palju väge. Complaint stop the blessing. igasugune kaeblemine takistab õnnistust. Murmuring stop the blessing. igasugune nurisemine takistab õnnistusi. But when we see beyond the complaint and the love and the provision God has given and become thankful, kui me aga vaatame nendest kaeblemistest mööda, hakkame nägema seda, missuguse armastuse Jumal on välja valanud ja meis on tänulikkus, the thankful heart is like a magnet. siis tänulik süda on nagu magnet. It will draw good people to bless you because it's a magnet. A thankful heart will draw thankful heart people. Siis see tänulik süda on nagu magnet, mis tõmbab ligi teisi inimesi, kellel on ka tänulik süda. Complain heart only draw complaining people. ja nurisev süda tõmbab ligi magnetina siis nurisevaid südameid ja nurisevaid inimesi. What is in our heart and what kind of people we are is what drawn to us. Et see, missugune meie süda on, mis seal südames on, sellele siis tõmbub vastavalt ligi ka vastavad asjad, eks. I will say, I am very thankful for what God has done in my life. Mina olen väga tänulik selle eest, mida Jumal on teinud minu Whether my sister is believer or unbeliever. Vahet ei ole, kas mu õed on usklikud või ei ole usklikud. Whether my auntie is believer or unbeliever. Kas mu tädid on usklikud või ei ole usklikud. All these people have blessed me to come to a place of a blessing to others. Kõik need inimesed on aidanud mul saada õnnistuseks teiste inimeste jaoks. I will say even in Estonia when I came to this nation. Ja ma ütleksin, et ka kui ma tulin Eestisse, amazingly God have given a very elderly old woman who is till now is a blessing to my life. siis Jumal on toonud minu ellu ühe väga imelise vanema eakama naisterahva, kes siiamaani on õnnistuseks minu elus. Till now it's a miracle for me. Siiamaani näen ma selles ime. She is not a believer. Ta ei ole usklik. But she said she listens to this, what radio is that? Para radio. She listens. Aga ta ütles, et ta kuulab pereraadiot. She believes in all the nature, the trees. Et ta usub, et looduses on mingi vägi või asi. And I used to tell, the one who created the nature is greater than the creation. Ja ma ütlesin talle selle peale, et tead, see, kes lõi kogu selle looduse, on sellest palju suurem. But I tell you, she is a great woman in my life. Aga mina näen tema suurt naist oma elus, suurepärast naist. I don't know, she's a miracle in my life. Tema on ime minu elus. And I must remember to greet her tomorrow. Ma pean homme teda meeles pidama talle helistada. Wherever you go, no matter what color, what race. Et kus iganes sa lähed, ükskõik mis nahavärv või mis rass või. When we have a heart to appreciate people and thank with a thankful heart. Kui sul on tänulik süda, mille sa saad inimestele avada. God will bring the right person into our life to look into the needs to support, help emotionally in any areas, physically. Jumal toob sinu ellu õiged inimesed, kes saavad sind toetada absoluutselt igat moodi. That is why thankful heart, I believe so strongly, thankful heart has power. Sellepärast ma usun väga tugevalt ja siiralt, et tänulikkus südames on vägi. It has power to break every demonic environment. Selles on vägi murda igasugune teemonlik õhkkond. Amen. Amen. So sometimes I see people say that women who have never given birth do not understand what it means to love a child. Vahest ma olen kuulnud, et inimesed on öelnud, et need, kes ei ole iial sünnitanud, ei tea, mida tähendab armastada last. For me, I will say it's not true. Mina ütleksin, et see ei ole tõsi. Maybe some believe it true, but I say it's not true. Mõned arvavad, et see on nii, aga mina ütleksin, et see ei ole tõsi. Why? Miks? Because Mother Teresa stands a great testimony in the world. No vaatame näiteks kas või ema Teresat, tema on suureks eeskujuks maailmas. The work that she has done, she's a Catholic nun. Et tema oli katoliiklasest nunn. Who loves the Lord with all her heart. Kes armastas Issandat kogu oma südamest. She never married and never gave birth to any children. Ta ei olnud abielus, tal ei olnud oma lapsi. Yet she cared for thousands of abundant
orphan and suffering children. ometi sai ta hoolt kanda tuhandete hüljatud kannatavate laste eest. Mothers who have given birth and thrown the child into the dustbin, she picks it up and she took care of the child. tema korjas üles need hüljatud lapsed, vahest oligi nii, et sünnitasid ära, viskasid lapse kuskile prügikasti, tema korjas nad üles ja hoolitses nende eest. She never married, she never gave birth to children. ema Teresa ei olnud abielus, ei sünnitanud ühtegi But last, she had such a compassion in her heart. aga tema südames oli selline kaastunne. Compassion to go to the slum area, to touch lives, to take the baby, to take children from the rubbish bin, clean up, bring them, educate them, bless them. She did so wonderful. The world knows what she meie did. maailm teab seda, mida ema Teresa tegi, tal oli selline kaastunne, et ta oli kuskil slummides, nägi kuskil last vedelemas niisama, võttis ta üles, pesi puhtaks, võttis enda juurde, kasvatas, koolitas, armastas. Compassion. Temas oli kaastunne. When you see a child, compassion comes. Kui sa näed last, siis sul tekib kaastunne. Any woman who has a compassion, I will say they are mothers. Ma ütleksin, et iga naine, kes käib kaastundes, on ema. Some young girls I've seen, they have so much compassion upon their brothers. Ma olen näinud noorte tüdrukute puhul, et nendel on kaastunnet kas või oma vendade vastu. But I believe when the brothers grow up, they will remember what their sisters have done for their Ja life. ma usun, et kui need vennad täiskasvanuks saavad, siis nad peavad meeles seda, mida nende vanem õde oli teinud nende jaoks. So today I want to encourage every woman, Nii et ma tahan täna julgustada igat naist, whether you are a biological mother, oled sa bioloogiline ema, whether you are a foster mother, oled sa kasuema whether you are a stepmother, või võõras ema adoptive mother, või lapsendaja ema, grandmother, vanaema, whether you are a teacher, oled sa õpetaja whether you are a sister või õde or auntie, või tädi, never underestimate your influence. siis ära kunagi alahinda oma mõju. Never estimate your influence. Ära kunagi alahinda oma mõju, Your compassion can change the destiny of a child. sest sinu kaastunne võib muuta lapse saatust. Your encouragement can rescue a life from destruction. Sinu julgustus võib päästa elu hävingust. Your love can raise a future doctor, pastor, leader, prophet, even, who knows, a president. Sinu armastus võib üles kasvatada tulevase arsti või pastori või juhi või prohveti või isegi presidendi. If you become compassionate to child, you have never know who you have touched them. Kui sa avaldad kaastunnet lapse vastu, siis sa ei tea tegelikult, keda sa oled puudutanud, kes temast tulevikus saab. If we can only encourage them, build them, speak life to them, their future will be like Moses. Who knows, one day they will be a deliverer in certain areas. Kui me saame selliseid julgustada, rääkida nende ellu, aidata neid, siis kes teab, võib-olla saab sellisest lapsest nagu Mooses, kes toob vabastuse. Today we may not be facing Pharaoh's decree. Et võib-olla täna ei seisa me silmitsi Vaaro käskude ja keeldudega. We don't have that decree of when a baby boy child born, every have to be killed. Meil ei ole seda määrust, et kui sünnib poeglaps, siis ta tuleb kohe surmata. Mothers are doing by aborting their children. Aga emad teevad seda, tehes aborti. But we are facing many dangers in the society, Samas oleme silmitsi selles ühiskonnas paljude muude ohtudega, where the decree like drug addicts, alcoholism, violence, broken homes, kus on meil palju alkosõltuvust, narkosõltuvust, katkiseid kodusid, crime and hopelessness. on palju kuritegevust, on lootusetust And in this kind of environment, children are growing up. ja lapsed kasvavad sellises keskkonnas. God is still looking for women of compassion. Jumal otsib siiamaani kaastundlikke naisterahvaid. Women who will stand in the gap. Naisi, kes seisavad müüripraos. Women who will protect, nurture, guide and pray for the next generation. Naisi, kes kasvatavad, toidavad ja palvetavad järgmise põlvkonna eest. A child does not only need someone to give birth to them. Ei piisa ainult sellest, et sa lapse sünnitad. A child needs someone who will care,
protect, teach, encourage, and believe in them. laps vajab kedagi, kes hoolitseb tema eest, õpetab teda, kaitseb teda ja usub temasse. Amen. Amen. That is what makes a woman a mother. nii saabki naisest ema. Amen. Amen. To every woman igale naisterahvale who siin, has given birth to a child, kes on sünnitanud lapse, I want to say, Ma ütlen- Yad Emadef päeva. Paiva. Oh yes, Emadef Paiva. head emadepäeva. To every woman who have raised a child she did not give birth to, igale naisele, kes on üles kasvatanud lapse, keda ta ise ei ole sünnitanud, I said, Yad Emadef Paiva. ma ütlen head emadepäeva. To every woman who has shown compassion to another person's child, igale naisele, kes on olnud kaastundlik teise inimese lapse suhtes, Yad Emadef Paiva. head emadepäeva. To every woman who has carried the heart of a mother, ja igale naisele, kes kannab endas ema südant, God bless you abundantly. Jumal õnnistagu teid rikkalikult. Happy Mother's Day in advance. head emadepäeva juba ette I will encourage you ja ma julgustan teid, to look into, to remember who are the one who have really blessed your life. et tuletage Beside meelde mother. ja pidage meeles ja avaldage austust neile, kes on olnud teie elus õnnistuseks. Can be see a, võib olla päris ema, see võib olla keegi teine. maybe sometimes an aunt who have helped you in your education, võib olla tädi, kes on sind haridusteekonnal aidanud. to stand here and interpret. see, et sa siin seisad ja tõlgid. Yeah. jah, just, täpselt. Aunt Yes. who have given all the finance support to educate and bring you to a level. või tädi, kes on sind aidanud finantsiliselt, et sa oled jõudnud sellisele tasemele. Maybe a grandmother who have supported, loved you when you cried and when you have lost your hope. võib-olla vanaema, kes on sind lohutanud, kui sa olid lootuse kaotanud. To remember and thank her, maybe buy flowers to her. kui sa veel saad, siis täna teda, osta talle lilli. Maybe a neighbor, someone's mother who have taken you in and supported you and loved you and brought you up. näiteks naabrinaine võib-olla, kes on sinu eest hoolitsenud, kes on aidanud ka sul kasvada. Indirectly, any women who have helped you, blessed you, go and bless them. absoluutselt iga naine, kes on sind õnnistanud, aidanud, mine avalda neile lugupidamist, õnnista neid. Don't limit because they are unbelievers. ja ära piira ennast, ära takista ennast ainult sellepärast, et need inimesed ei ole usklikud. Even this action can make them open up for God. sest selline teguviis võib aidata neil avaneda Jumalale. Amen. Amen. To all mothers, kõikidele emadele God bless you, ütlen ma, Jumal õnnistagu that you will teid, continue to be a blessing to many et oleksite children. jätkuvalt õnnistuseks paljudele lastele. Let's stand before God. tõuseme issanda ees, Let's stand before God. tõuseme issanda ees. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shederi Andalabase. tänu Jeesus. Thank you, Father. Father, we lift up all the mothers into your hand, oh Father. me tõstame kõik emad sinu kätesse. We thank you, Lord, for Moses' mother and Pharaoh's daughter, me oh God. täname sind Moosese ema eest ja Vaarao tütre eest. And likewise, there are many mothers here, Moses' mother and Pharaoh's daughter, oh ja Father, siin on täpselt samamoodi selliseid, nagu oli Vaarao tütar või Moosese ema, who have played in a different role in our life, and we want to say thank you for them, oh Father. kes on etendanud erinevaid rolle meie elus ja me täname nende eest. Even this day, we bless them, oh God. ja me õnnistame neid täna. If they are not in this world, we bless their family, oh Father. ja kui need ei ole enam siin ilmas, siis me õnnistame nende peresid. For the things that they have done in our life, we just want to say thank you, Lord. May the blessing of God multiply in their lives. selle eest, mis nad on teinud meie elus, Jumala õnnistused saagu rohkenema nende elus. And we pray even this day compassion for children, oh Father. ja me palume kaastunnet laste vastu. Compassion when we see children to deliver them from their hopeless life.
et meil oleks kaastunnet laste vastu, et meil oleks tahet aidata neil vabaneda lootusetusest. Compassion to pray for them, to lift them up and say, you are able, you can face the world with God. Et me saaksime nende eest palvetada kaastundes, et me saaksime öelda neile, et sa oled vapper, sa saad astuda vastu sellele maailmale koos Jumalaga. Father, even this day we say, pray, God, all the complaints, grumbling in our hearts be taken away, and the grace of thanksgiving will come upon our heart, Ja oh me Father. palume, et issand, et igasugune nurin kaoks meie südamest ja sinna asemele tuleks tänulikkus. Even this day, those who are hurt with their mothers, oh God, I pray for healing upon their life. Ja ma palun tervenemist neile, kes on võib-olla haiget saanud oma ema käest. Healing that will set them free, oh Father, to bless their mother back with all kindness and Ma love. palun, et sa tervendaksid nad ja vabastaksid nad, et saaksid oma ema õnnistada. That they will reign wickedness through compassion, oh Father. Et nad vahetaksid kurjuse kaastunde vastu. Bless each and every one, oh God. Õnnista igat ühte. We bless your holy name. Õnnistame su püha nime. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Aamen.